Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. U današnjem videu menjamo filter za gorivo na ovom mom Mercedesu E-klase. Kao što znate, u mali servis spada i upravo to, menjanje filtera za gorivo. Tako da, evo, ja sam kupio novi filter, Bosch je u pitanju, kao što vidite. Sad ćemo da ga otvorimo, da ga otpakujemo i evo ga filter. Dakle, kao što vidite, Bosch je u pitanju, a to što je made in Bugarska nema veze. Dakle, imamo dva ovdje dolaza za crevo i imamo sa strane ovdje rupu gdje se stavlja senzor i gdje se on šrafi. Tako da sada ćemo da krenemo sa menjanjem filtera za gorivo. Pored toga šta se još dobija uz ovaj filter, dobijate i ovu prstenastu gumicu za senzor. Da bismo počeli sa bilo kakvim radom, prvo treba da skinemo ovu plastiku preko motora. Da bismo zamenili filter, bit će nam potreban sljedeći alat. Dakle, imamo jedan maleni toreks, muški. Ja sam ga naravno stavio na ove nastavke. On nam je potreban da zamenimo senzor. Također, naravno, ništa bez krckalice. Bit će nam potreban jedan šrafciger ravni, da oslobodimo filter sa nosača i da skinemo creva, i koristit ću ovaj jedan mali šrafcigerčić kako bih skinuo džek sa senzora. I krećemo sa radom. Znači, prvo ćemo da popustimo ove šelne na crevima. Za ovo će nam naravno biti potrebne rukavice, jer ipak curit će ovdje nafta, pa da zaštitimo malo ruke. Evo vidite, obične rukavice, majstorske. Sad malo mi je nezgodan ovaj položaj, ali dobro, snaći ću se. Ništa strašno. Znači, popustimo lepo prvo ova creva. Nosač nećemo još da popuštamo, jer prvo treba creva da se skinu, zato što ako oslobodite od nosač, onda će ceo filter da se pomera. I kada se pomera ceo filter, i ne možete da skinete ova creva. Evo ga, polako silazi, znači ovo treba lako da ide. Popustit ćemo još malo. Pa ćemo to malo da poguramo. Opa, evo ga, sišlo je. Znači, ovdje mora da bude malo nafte, jer naravno kroz filter ide nafta, je li tako? Ništa, sad ćemo da skidamo ovaj džek. Znači, ovi džekovi su katastrofa. Evo ga, krenuo je. Evo ga. Znači, skinete ovaj mali osigurač, to jest ne skinete, nego samo pomerite i evo ga, senzor je otkačen. Dakle, sada skidamo nosač. Što se tiče nosača, dakle, on ima ceo ova plastika ovako, što vidite, dakle, sve to nosač ide u krug i on je tamo zavijen na glavu, ali ovo ovdje je držač, dakle zatezač za ovaj filter, pa ćemo to sada lepo da skinemo. Dakle, za to vam treba ovaj šciger. Opa, evo ga. Ovo ne bi smelo da
ispada, ali koliko ispadne, ništa strašno. Sad ćemo mi da polako izvučemo filter. Znači, on sad, evo ga. Opa, ide. I to je to. Izvukli smo filter. I krećemo sa skidanjem senzora. Dakle, imamo ovaj jedan mali šrafić ovdje. Ipak nam krckalica neće biti potrebna. Znači, ne steže se to previše jako. Odbijemo šrafić od nosača. I filter. I da vidimo. Opa! Evo ga. Senzorčić izlazi napolje. Sad ćemo da zamenimo ovu gumicu ovdje malu i da mijenjamo filter. Sad ćemo da zamenimo gumicu. Dakle, evo je nova gumica. Malo je nezgodno ovo sada raditi sa rukavicama. Zato ih baš i ne volim. Da spustimo tu sa strane. Evo vidite o kojoj gumici je reč. Dakle, vidite ovo ovdje. Mala, ali jako važna gumica. Evo, sišla je. Dakle, stara gumica je izletela. Stavljamo novu. Opa, evo ga, i to je to. Dakle, gumica je, vidite, zamenjena. Evo ga novi filter. Dakle, vadimo ovaj mali ovdje čepić. Evo ga. Izvadili smo i njega i sad ćemo da stavimo senzor. Dakle, vraćamo senzor. Znači, on mora rukom da uđe polako. Budite pažljivi da ga ne polomite. Ako ga polomite, ne znam zaista koliko košta, ali čisto sumnjam da su jeftini. Obično su svi senzori skupi. Stegnut ćemo to rukom do kraja i to je to. Dakle, vraćamo filter, to jest postavljamo novi. Evo ga, i sad ćemo da probamo rukom da namestimo ovaj nosač. Opa, evo ga. I da vidimo drugu. Opa, to je to. Postavljamo jack. To je to. Nakon nameštenog džeka vraćamo creva. Ćemo da popustimo to još malo. Vraćamo i ovo drugo. Evo ga, stežemo jedno i drugo crevo.
Ovo treba lepo da stegnete kako ne bi curkala nafta. Stegnite ga do kraja, nemojte baš da preterujete. Nema potrebe za time. Sad ćemo malo da dotegnemo i ovu drugu. I to je to. Zamenili smo filter. Ukoliko vam se prolila malo nafte po filteru, operite to sa klinerom za ulje, a mi vraćamo plastiku i palimo motor. I pošto smo zamenili filter, dakle, glavna stvar koju sada treba da uradite jeste da jedno 3-4 puta, može i više, da date kontakt i da ga pustite. Dakle, treba da pumpa iz rezervoara sada dovuče gorivo do novog filtera koji je prazan, nema goriva. Dakle, treba da ga napuni gorivom, da istisne vazduh iz sistema. Znači, nije kao kod nekih drugih vozila gde postoji taj neki problem. To jest kada nema pumpu pozadi u rezervoaru. Dakle, kod njih već morate da sipate malo goriva u filter, pa tek onda da palite. A kod Mercedesa to ne treba. I evo ga. Pali iz prve kao mina. I eto ljudi, gotov je posao. Dakle, ono što treba da uradite sada jeste da provozate malo auto, podignite još jednom za svaki slučaj ovu plastiku, pogledajte da slučajno se ne pojavljuje gore po filteru nafta, onda ili curka na crevima ili na onoj gumici filtera možda niste dobro namestili, tako da u principu sve je ok. Vidjeli ste kako je auto iz prve upalio zato što sam više puta dao kontakt, dakle više puta sam aktivirao pumpu i auto bez problema pali. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno što me podržavate i pratite. Lupite like, bacite subscribe, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav za sve pratioce i ljubitelje Mercedesa. Ćao!